mukorogo kusimo ku president yagambirwa hanshonga z'ebyamagara okuzemerera mu district numbaro gw'abantu abarukozesa amarwaro agari mu district egi niho yihirira okwanjira entebekanisa za government ezo kwombeka irwariro erihango erije kuba riri ha rengo rwa district. President ntwitaga irwariro ya district mutero mu president wanjye Echakari mkabanye president district ni mpango buronga ngoku wajibura okwepingana tuyine road equipment ninga road unity nemwe mwe tukabire ntwenda ngokwere district mpango kandi eyine nguto nyingi okutronda road unity zingazindi kisha twazigita hali yemwe kandi yekuzire abo twatamuriraho mugamba irwariro ni kikuru abantu bengi batyo abantu emitwaro nk'eshatu abaturage n'empunge mutwara 23 niboha miliyoni emwe bene irwariro hano naho nazagambira aba gavumenti omuza health center 4 baronde muri umwe bariyongera mu Manerere district hospital. Hanshonga zenguto President Museveni yaraganisangwe nguto nyegendwa eyisinjira kayi neja kukorwa hamwe ne yachikagate kafunjo kuza kitwentungamo nayo neja kurara yakoro enguto yanyu yakabingo urwekubo yakahenda Rugaga Katoma Rwangabo Umwengero Magabi Ntangamiki Rakai ibyo ni nyuma yancu kwere betakozero ubukora grading baje kuguregira I don't know why they wouldn't have done that koga ikuru yo cyo kwitena courage za primary school ya Nyakakoni na toilets za zishomero rya Ngarama konkati twine health centers burugomborera yiti yona iyo muri Singiro kuyantunga independence tukataka kagaga chorus tugitungire hati ekizuki Singiro na maize omukoro gugwa kwa abantu batari bamwe na bamwe okorwa mu office zitarukushana Aneko bakajara inzojera abakozi polisia kora na minister kandi nasimusabire yemwe sima honorable minister wa Mirama ekimbwenu necho kutangaza yebare honorable minister mazime kisanje bachukongere behanga kwase okuturetera President Museveni yasimiraho Minister Bright Ramirama na miliyoni 50 ahakuweraho ekanisa ya St Paul Masha Church of Uganda. Ndruth Nwamanya.